Reka twongere kuguha ikaze kuri Kigali Life Official, twishimiye kongera kubana namwe. Uyu munsi twakoreye urutonde rw'imari zitandukanye dufite ku rubuga rwacu rwa kigalilife.co.rw zigurishwa ku mafaranga make kandi ziri muri kondisiyo nziza cyane. Reka dutangirire ku kibanza kigurishwa, kikaba giherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, aho bita i Bweramvura mu mujyi wa kikaba gifite ubuso bungana na metero kare 1262. Ni ikibanza cyegereye umuhanda munini, kikaba kiri mu miturire, kiragurishwa miliyoni 25 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa kabiri dufiteho ikibanza giherereye i Rusororo mu kagari ka Nyagihinga mu mujyi wa Kigali, kikaba gifite ubuso bungana na metero kare 801. Ni ikibanza gifite view nziza ndetse kiri mu miturire, kikaba kigurishwa kuri miliyoni 30 z'amanyarwanda. Ku mwanya ukurikiyeho dufiteho imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Corolla Verso 2004. Transmission yayo ni manuel, ikaba ifite ibara rya silver ndetse n'imiryango 5 yo kwicaramo. Iherereye mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, iragurishwa miliyoni 8,500. Ku mwanya wa kane dufiteho imodoka igurishwa ya Mercedes Benz C200 2011. Transmission ni automatique, ikaba ifite ibara rya silver, ifite imiryango 5, ikagira imyanya 5 yo kwicaramo. Iherereye mu karere ka Nyarugenge downtown, ikaba igurishwa miliyoni 20 z'amanyarwanda. Dukurikijeho imodoka igurishwa yo mu bwoko bwa Toyota Hilux Double Cabin 2007. Transmission yayo ni automatique, ifite ibara ry'umukara, ikaba ikoresha diesel. Iherereye mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali, iragurishwa miliyoni 28 z'amanyarwanda. Ku mwanya ukurikiyeho dufite inzu igurishwa, ikaba iherereye mu karere ka Kicukiro, ifite bedroom 4, bathroom 2, ikagira jaride iringaniye ndetse na pariking ijyamo imodoka 3. Ikaba yubatse mu butaka bungana na metero kare 623. Iherereye mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Nyarugunga, akagari ka Nonko. Ikaba igurishwa miliyoni 80 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa karindwi turahasanga inzu igurishwa iherereye i Masoro hafi ya kaminuza ya Adventist University of Central Africa. Ikaba ifite bedroom 4, ikagira bathroom 2 ndetse na pariking ihagije. Ikaba yubatse mu butaka bungana n'ubuso bwa 518. Iragurishwa kuri miliyoni 85 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa munani rero turahasanga German Shepherd Puppy, ikaba ifite amezi 3. Iherereye Kacyiru, ni mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, iragurishwa ku bihumbi 500 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa 9 rero dufiteho nanone German Shepherd Puppy, nayo igurishwa, ikaba ifite amezi 3. Iherereye Kacyiru mu karere ka Gasabo, iragurishwa ibihumbi 400 by'amanyarwanda. Urutonde rwacu rw'uyu munsi turusoreje ku modoka ya Toyota Altis 2002. Transmission yayo ni automatique, ikaba ifite imiryango 5, ikagira imyanya 5 yo kwicaramo. Ifite ibara rya silver, ikagira AC ikora neza. Iherereye mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, iragurishwa kuri miliyoni 9 z'amanyarwanda. Mwakoze cyane. Urutonde rwacu rw'uyu munsi nahangaha rurangiriye. Tuzasubire n'imari zacu z'ubutaha. Mbasaba gukora subscribe ndetse na share kugira ngo mujye mubasha gukurikirana imari zacu dushyiraho za buri munsi. Ushobora gusura kandi urubuga rwacu rwa kigalilife.co.rw mukarebaho n'izindi mari zacu zitandukanye, cyangwa se mukaduhamagara kuri 0788 49 13 44.